agayni fakkure awa jarama mi weltike jikke maɗe mi weltike mi yi'i teddugal mangal mi yi'i kadi ko miijiɗa kon eɓɓuɗa on awa enen ɗiɗo en anday ko hombo atti yiwde yaasi en anday enen ɗiɗo ko hombo duwa yewtude goɗɗo enen ɗiɗo kono doit la yewtude kono ko sien famo dire tout ce que je propose on ala jabude mi wata jaɓande makko moƴƴi ko Allah yiɗa yalla ko jama o fof yiɗa ka ko a faala hertindela a faala lollude ndiyande alors on ne peut pas être d'accord papa awa enen ɗiɗo ko seedeten koko luttite fille aduna o fof ƴeewayi si tawi giga dampalila maɗum mi maaya si tawi mi jiibaɗi enen ɗiɗo ko reweten ɗon mi alano yewtude a yaala ɓaa mi waɗi doy a jafaani mi jeeji mi daɓike hunde marsa awa miɗo anndi kadi ko mi waɗa mi hollindira yawa bonere ñamaɗo wasere nde maya Ahora un paso en punto. En vero que user. Ulan na itu. Ngai sini ini sendiri punya ni mana? Anh tahu lo cả. Anh tahu lo cả hút nhà là. Maka lalu pikul. Ai kerja yang ada. Saya lah sudah. Apa naya? Apa minta gitu? Minta mikiran jawab dah nondu. Kasi kalau landang di kota buat hari itu nongka, saya ada nama. Con mình nhỏ một vị nghe một vị có thể vào sang nó đã ăn nhưng có gì thì đi còn có thiếu đi ăn được rồi nhưng mà nào mình đã kể không nó to rồi ăn nhà nó tồn tại nhà làm sao nó mà gì nhỉ ông mình phải là cái gì ăn đi nhà là gì mà ao chuyện đó nhà bao đâu cái sao tao về nó ngon lắm tung John ya California. Saya ino ko California. Ya kan John ko ko interna nga. Awen John na ne ban na. Yes. Mira, de wit de kwalde na. No pide. Wait, Asa! Asa! What? What? Asa! Asa! Wait! What? Asa! 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 Asa!
Allah Akbar. Bapaknya. Ya? Bapaknya. Bapaknya. Tawul. Min ci ko yi taala do. Mi do fala no yide tanirawa. Ami do fala no min kadi tanirawa kono ko Allah wa ngono hawbe. Mun do Allah muiri ni si Allah muino kadi. Atikno ton. Iya yitere ɓiɗɗo ma Allah tikkinten e jam kono ko Allah luɓuno kadi ko kanko hedditi kadi ko torotode Allah ko yalla nonti ko wurata waɗa parti min kadi miɗo humpano tanirawo hari miɗo habbino tanirawo anno ala Babemo tawullo. walla moyre ni filingen non jodi ɗi feƴƴiɗaɗi fof Jaɓɓen ɗum ɗo babe. kono mi yettide kadi ma ko kuuɗe Allah ko mulli Allah tawata baba o gogo kadi soñjaji ɗi feƴƴiɗaɗi fof a wiyay o ala baba a wiyay a jombaka tawata komo an on waɗata ɗiɗi o ronka yeƴƴitade dankitomo makko o ko lette ɗe waɗi soñjaji ɗi waɗi piiji gono toon kono ko Allah waɗi wono hawri mi weltike mi seytinaari mi toroto Allah yo Allah ndikkine e jam moƴƴere mi toro Allah yo Allah oftore ɓiɗɗo wurowo barka yo Allah lontin ko wurata fanko wata fesu wata fesu ko Allah waɗi wono hawri e ganda ko woni ɗum Allah muuyirani ɗum ɗo ni e ganda ko ɗum Allah waɗirani ɗum ɗo ni ko ɓuri ko woni ko yeeso ɓuri welde ko woni ko yeeso ɓuri fottude yo Allah hejjindine modima yo Allah nontin ko wurata kadi waɗa bari wata fesu haye la jonnete cellal ma ngam e jam moƴƴere mi torike ma Allah ton Men andutte joro wengane landia. mi nodda joni ɗan docteur Lola, Ouais, chérie. je voulais te poser une question là. Ok, vas-y. Attends, dan di ko wani baya. Pourquoi tu soupires comme ça? Parce que Con question arrudado. parce que bengu ma ko yal tirine. Quando go stai woni dan di ko. Donc on peut dire de ma don yoto de téléphone. Baya gi iwiɗo. Baya mi anda ko si o joldu, si o ƴawdu. Mais min ɗum foppo ala e ha jon. Yo probléme min tigi tigi komi faala kon. Ko gorko redinɗo mo tigi tigi min mi faala. Won kande ko wadi ko. Kota. Nan di bay ko gore juang. Donc c'est un peu inquiète pour elle quoi. Fio no wonanta henke. Ma apa que con? Tu n'es pas tranquille ici? Si, si, tranquille, mais andi ko menen figidi. Donc si mi yi problème di gonan to mom yi da min tigiri yi goluna. Ko wadi kon non tigiri mo ya kono. On n'a pas le choix quoi. Sinon c'est pas bon du tout ce qu'elle a fait. Antigi jaka hiɗa e hoore makko ko ɗa bambande mo Non, ni dit. alors que bêtise makko mo waɗi on tu es là à la couvrir quoi. Si je te soutiens, billahi. Je crois pas. S'il te plaît, crois-moi, billahi. Bien sûr. Bien sûr. Ok, t'inquiète, tu es là. Ne me parle pas de Baya s'il te plaît. C'est promis, Jérôme, je vais plus te parler d'elle. D'accord? S'il te plaît, allez, souris un peu.
Je peux pas tout faire tout. Ai fi buyi. Awa. Ye asonjike fota. Komi arata ɗo joni mi yewtidi e dokterjo. O wi'ilam ɗo joni fayda alhamdulillahi rabbil alamin. Cellal magal fayda o wi'ilam a fuɗɗike hettude. Joni a wawi yiltitade hay ko nder suudu taw. Kono si a yehi ko suudu golle doole on na ya waɗ. Yaltugol jindam na ya jindu. Ta ƴogu wata unu wata jindu. Ko ya jooɗo nokku ngotum sa heɓi ko nyama harana ko teddi kadi. Ko ɗum ɗon o yewtimi wo joni a neeɓiga seeɗa ɗe wawi yaltude. Hande ko wonɗa ɗo miɗo weltanima miɗo duwanima ɓa ko an walli ɓiɗɗo an on fewndo ko ala ko an ɓattinomo. Hande miɗo hersuma fota ko tawi kon o bugitorima ni landoma piiwu goto bila jibinɗa o bobo yiltiti lojja noddima ye anne na boko makko mi sawno ko wiga on tendi ko pop dege ina no anda ɗum ɗo ko déplace o ɓesma ɗum ɗo telan téléphone ko ɓiɗɗo makko ɗiɗal makko ni yalla danda waɗo ɗiɗi woroto hotako mi monanakimo ko moodiya o orwi andugol yeeso ko on ɗo waɗtema yo Allah dande ko mi tori yalla min yetti mi yette cellal Allah min wawa waɗugo activité si Allah jaɓi miɗo gerude gereteɗen foppu miɗo wadde ƴawra jolda fino yiltitora ko moodima. Si Allah jaɓi kadi se yalti ɗo neɓata aray min famodiri a yiltitike ko moodima. On say noon so wi'i wona ɗum mi puɗaymo mi sunna kadi suudu makko ɗo ɓa miɗo andi ko honno e honno wondirɗon ko honno e honno feƴƴinɗin ɗon tawata hande kanko miile aduna e faale aduna waɗa yo bugito ɓeyngu makko tawata depuis ñande o bobo yilti kanko o ronka e dartude fiima o ronka noddudema o ronka tefude o ƴeewa fiima ɓa noon o waɗiri ni o tefaani o ƴeewaani o jokki programme makko. Si Allah jaɓi komi wi'atama ko ya muñño tun wata yewtu goto kadi no wondirɗo ma ɗum ko feƴƴindirɗo. Miɗo duwanima miɗo weltanima miɗa jelti waɗen feere no yiltitoren janngo bimbi law iwen ko labtani ka lojja ko ɓiɗɗo am yewtaymo si Allah jaɓi a yiltitoto kadi ko moodima si tawi mayaani nani wata fesu mi ndaara si tawi piiji ɗin no ɗumanni ɗo mi mooɓita fo e muɗum mi waɗa e joge bébé ani kono mi noddirma ɗo mi ronki ko tawata kon à chaque fois are waɗa ga ménage ji arali officiellement à la maison. C'est-à-dire je viens, je fais tous les travaux parce que effectivement et mi fala tu vois, je veux que tu viennes définitivement à la maison. Enfin, ara hande kadi wonenga. Parce que, quand on les choses, si ça va passer comme prévu à famille, on est à la foponiga à famille. Quel qu'en soit, il t'a le wadi, hare wada et taundema. Parce que moi j'ai décidé, c'est toi. À famille. Donc maintenant ça a des gars de fois, ya, babin anti andi mais je veux que tu viennes à la maison, on reste ensemble. Parce que
ko si wondi ɗo ɓe anda ko soɓe mi woni quoi parce que à chaque fois siko naata yalta wonda il pensera à autre chose mais ɗo ko mi faala que tu viens officiellement à la maison wonen ga kala ko feƴƴata hara ko tawndema feƴƴata parce que mi gaynima haalande c'est toi que je veux c'est toi que je veux épouser. D'accord. Mi faala ka ya ardu ka an wa kilirawo an quoi mi faala ya ardu ko an comme la première dame. Ok. Ta famille celle que j'ai toujours souhaité d'avoir quoi. D'accord, mais arriver comme nous, ça fait un peu difficile quoi. Pourquoi difficile? Parce que déjà, golle de faut comme il m'a bien mis. Il faut comme il de voler. À famille, elle déjà avec un village, donc elle compte beaucoup sur moi. À famille, si ni Johnny mi arrête do, vonen do, ino be ka village tombe no talent. Ben la mi wadambe, fale mabbe tay ne ba faire andi ay c'est impossible quoi. Bébé, debbo ko nebi o ko galle mon konto sakkitor. Et également. Et alors, quand je te dis de venir à la maison, wonen do un mariage mengol lato e jammo yere. C'est ça qui est difficile. Ça, mais à la ligne point de vue, mon souci c'est quoi? Né dans notre village. Aïe. Donc elle dépend de moi. Elle peut venir ici. Elle peut venir. Et rester ici avec moi. Bien. Déjà ko bitto mabbe mi fala. Pourquoi pas? Bitto mabbe on e kambe argolta galle. Beau fils mabbe. Kambe tigel sera très très content pour ça. C'est pas le seul souci kali. Hambi lendemain. Mera do joni min banena mi wala ka galle do. Je ne sais même pas encore marié. Quand on a tout le voisin de ma ko be alta ko. Tandi tun si be jombi dirali be be woni kadi no kongoto. Ça c'est autre chose déjà. Le cas que je t'ai expliqué. Alors on a revenu à chaque fois un jombi na. Et si on arrive, mais c'est différent. Andi do au moins blanc alta wona ya. Golla na ma golle yeru ko fala de ko mi hota. Mais non non il a devenu rester ici définitivement. Non, c'est de venir, on va faire le mariage. D'accord. En tout cas, c'était ça le souci. Non, non, il y a un souci, ma. Comme j'ai planifié, j'ai tout planifié, quoi. Appelle ta mère, vous venez ensemble. Ma famille, Okay. c'est vous, ma famille. D'accord. J'accepte. Tu me comprends? Je vais l'expliquer. C'était une prétard gauche de bien. Vale. Nah, tunjuk. Oh, my. Hah? Kok dijambal? Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulima C'est quoi les soucis, Babé? Quoi? nanay nombe wiyam wulata Allah on no ɓuri Allah hordina Wallahi. hande ko wonɗa ɗo ni a helli faama haysi ko a bobo na hanton a andi ɓiiri weeti a humpitike giɗo ma e gaño ma kono mi andi laawol ngol suɓiɗa ɗo hande ko wonɗa ɗo añe nde garde ma a wayri sojjude taw e leydi saliji wayri rewde e ɓanndu ma a wayri taɗitirde e juuɗe enen mi landuma biyum gooto nda andi fi ɗenguma fewndo o sahi ko wonɗa ɗo ni Ganda fi makko de. Ganda fi makko. ene ɗa wiide anni on on seddi ma ɗum dewgal heli hakkude mo Non, on a tigi ɗo hande. Mais seedi baya hande kay nawɓe ba. amma ɗum ɗon ko go'o fenade noon a fuɗɗitori fenade eɗa sikkude dewgal ko noon helorta i hande hande ko wonuɗa ɗo a anda goɗɗo wawata yaade ƴetta on ko woni ɗon ça fait
hiɗa ƴetti hoorema watti a anda hay e hunde awa goɗɗo jombata on hakkunde mo dewgal helaga